Into oyidingayo ke mungabe ukuthi ufuna ukuvala umuntu izinhlanhla zakhe, ufuna ukuvala impumelelo yakhe, ukuthi ungitholele ijezi le-Kaizer Chiefs, ungitholele amasokisi e-Kaizer Chiefs, ungitholele amakhokho omdlali we-Kaizer Chiefs. Uma ngabe-ke futhi ungakuthola kusanensila yomdlali wakhona, uba strong kakhulu-ke lo muthi. Into esiyenzayo-ke laphana-ke mekuwukuthi mhlampe umuntu othandana naye useyabona usenokuphuma kanje, uyasithatha isikibha uyasigoqa usifaka ngaphansi komcamelo alala kuwona. Noma iyiphi i-relationship azoya kuyona ngeke ize iphumelele, ngeke ize iphumelele. Ngobani? Ulale phekwesikibha se-Kaizer Chiefs. Uma kuwukuthi-ke mhlampe umakhelwane wakho lapha uyaphumelela, wenzekelwa izinto ezinhle, usuyasithatha-ke lesikibha noma lamasokisi ukufaka emanzini, uyakwasha, usuthatha insila yakhona-ke le esisemanzini uyochela ngayo esangweni lakhona, umuntu nje ozokweqa kulelo sango.